Wakaire mutegeri wa Meru TV kankugwate ogeni gipindine giki kia ritho ya Mumeru kira gikwijagira ntuku cia Aramisi cionthe kwambiria thaa 3:30 ciogoro mwanka thaa 4:30 ciogoro na gigacoka Wakaire ntuku cia Jumaine cionthe rukiri kuma thaa 1 mwanka thaa 2 njo tugwatanire amwe tukuranie na twakurania tugukuria mugongo wetu. Kurukum lahin wa kurukum masulun an layati. Kurukum lahin wa kurukum masulun an layati. Chui mugambo ya Kiarabu. Churajo twiraga o umwe wenu imutongeria na ntuko ya muthia ya umulkiama ntuko ya muthia ukorwa igurure otongeria bwaku na njirengi ugwa uri murethi no korwa igurure andithia iria wanenkerwe kanera wentrustirwe. Kurukum lahin wa kurukum masurun an layati. Kila mmoja wenu ni kiongozi na yaumul kiyama utaulizwa juu ya uongozi wako. Kurukum lain wa kurukum masulun an layati. Narua tuteje takwariria ki utongeria bwantu barabathuri. Hario uthimagira majani kibandene ukathuro mukamiti uri mutongeria. Ofisi ne ewo ritaga ngugi uri director. Area uritaga ngugi ja mwalimu kwenda class yona nkirikinana. Headmaster kana principal head teacher area okurita ngugi wina utongeria. Kaugene kwina utongeria. Sakone cha transport mekina menya nyamena rakshari buithe bore atongeria kethra kure otongeretie na ntuku imwe ukorwa igurure otongeria bwaku kethra umwe kuru wina nja ya mukuru ku kada njeku ya gutongeria mukuru aroka kuma eta guchwira na bau wina responsibility ya nja yewu no way that responsibility bu ni utongeria kinya bara bathuri na kura na bange bara appointed uri mutongeria ntuku imwe ukaanza ne atyo thithirie no tongeria bwaku. Korinto bina bya twiragwa taonde muislamu twirawo teo no ne boyguru utechoketie manto jajajana bwambere uri thithirie na withi bwaku withi is very important. Ne atyo thithirie na withi bwaku chonto kore antu bachenyanga ya bururu bakenyanga buru okoro nerera muntu are mokiye igweta lele ore mokiye ikura nyama jonto tena maigo okauga nkuono kanyama te nyama wono kane maigo tena jo nalego kerwa okethra womba kuonoka okethra womba kwenda ngai egitarere we na withi irio bwirite kwenda ngai lewo komba gweta tabligh lewo komba gweta kesha lewo komba kwinira ngai okethonguthaga nande wakoro kinya miaka 90 wathwane na rino kwenda ngai oende ngai gukare ate taka kinyote kuthithia meya gote yomba kuthithia yani lera muntu wankuono kada tiga meya ijari ko komba we na miaka 90
cio nturio kuthwanire mbwa kwenda ngairi urenda ngai we na miaka 90 utiga meia jari kujau ukumba therefore wethe bwa kuno mwanka urwa wa butumire atia kura antu mwathani aete into na te kuga kawe na biara bitantatu bange be na biara bire apana utege into we na kionkuru ki antu babange ende okono guntu guku tukaraga kure antu be na into na Murungu abajaria. Kuna watu walio na mali tokethwa mtu na ngari milioni 20 ena ngari 3 inya kwa 5 ena mantu Murungu na mutharimite na mwainto. Murungu ategutigo theri akenda kumenya ne atio thitherie na interview biaku ako kujalia mali ya dunia. Mwenyezi Mungu alipokujalia dunia wathitheria atia na interview Murungu akwete wabitumire kunyanyasa bangi chonto kure antu baja wa interview bikaguna antu barabara akwe nabo na kure bange baja wa interview ni Murungu baga karira gitekera Murungu abwirite kwithira karirite akauma gitekera mwananda mabwirite gukarira akenda gwitia gite ke Murungu akaragira gitekera kya kurombagwa wa uri kuromba ura Murungu arombagwa intobiaku bigatuma okaigwa okungana wagwetanirwa na Murungu okungana nande aja ikuthamia atano nyakwe jonto tekombo karaniria na antu babankeiji kubathamia kendo tigwa wenka antu barabo chiari nabo Murungu akwa becha antu kuona untubo bwageri gukarania kwe kinya nabo burutana area ikubenga okabeberia shino ogachiethia Murungu ana batano nyakona aronya kwe riria wijite bakeja bakara kuraja beterete umagara bagukethia kuraja utekoroka onenene bweguru utiambete kuga ne atio thitherie na into biaku biu Murungu akwete into bibi magerio. Haya mambo ni mtihani mkubwa into biu na Murungu atwete biga tugambithia ni ate twathitherie na bio kuri umenyo na Murungu akwete watumire umenyo bou atia igutura kwagia bangi iyo mebo kwaragania antu umebora mwathani yakwete jonto atakumbire wezuzu watumire umebo atia kuri mantu jana jau Murungu agakuria mbere ya wono nene bwa iguru na Murungu ategukirira jontore mwe itwera kwa na itwonaga ntegoro haja Murungu agakunenkera into bibinge muno agakwa ng'ombe nyingi sana ndethia ugachoko geta chibitari ukero karuma nyama lewe na ng'ombe 5,000 ukero karuma red meat wena eka ngiri changano okero gintu kristarch gintu mugate gintu kiumenya nangano ukaruma yu nyo thineku okero erio gakunda gakoko twinto tu koko gakoroga kakoko ugakunda eria buru ukaruma nyama na kinya iratu kero tiga gwikagira iratu chunturande maguru ya kwimba tiga gwikagira iratu
na ndege ntukiumana ya na ndethia ne iria ne nyama na ngozi ya irato gukanwa arafu uremete ngano mwanko te kuthiria metho ya narabure narabatimau ukerwa ukaruma gintu gitaniritio na ngano mugate madanzi nini ntobibie muri ukerwa ukaruma murungu ajira ciawe mukiare nturene daktari akamuria uomba kuona gakuota ya ngrasi eria chontu nionda weku weregete kuruma kanyama rejo ntukira kuona mwire jwa kujo kiagi kanyama hoi murungu wa manjabu ni Mungu wa hanjabu analisha kilicho haramu kwa wengine anakifanya harari kwa wengine na anaharamisha kilicho harari kwa wengine anaharamisha kilicho harari kwa wengine kwako kikawa ni sumu na anaharamisha kilicho harari kwa wengine kikawa ni sumu kwa wengine na anahalalisha sumu kwa wengine inakuwa ni kitu halali kwa wengine kimwe kintu gikwanda wakire bamwe agakethiorogi kire bangi na urogi kire antu bamwe akaethi ndawa kire antu bangi huyo ndio Mwenyezi Mungu wa mahajabu naenda jakubwira naru atri kurukum laini wa kurukum masuru na ndaya na siku ya kiyama ya kiyama ntuko ya muthia yegamba o mwe wetu akorwa iguru rio tongeria bwawe iguru ria urithi bwawe chama ingi itutagaga antu tugaturaga kura umbara bangi tugaturaga na mathigi tukiruja na bara bangi jontu ito abaere kura tugatura na mathigi kugaja tutira thithia kababara gake gatirenjwa na riu no tigite barabara enji nderea ende gaka kareaja ukauga gatenji na mbugwa kinyame yake kuthire thatu teta nako go chware oturikiria maruru tugeta mathigi janara mpumete kwa mheshimiwa wetu wa DMK na Shandra Kimweti ngatora na mathigi babarene nkiauthaga Shandra Kimweti nkiauthaga mheshimiwa DMK na kajira karea gautuma bautha nteta nako miaka o 20 ende nduga kwenjerete nji newe nji ntegweta neo na ngachiuria ojo agwajo nto kinyagore manjukumu igwo bwerete gwikia mwakuro kusaruni ore manjukumu igwo bwerete kuthomithia mwana ku wena njukumu cia kurima munda jwaku wena njukumu cia gwikira mwakuro kunguo wena njukumu cia kuorera mukuro kunguo wena njukumu cia kujokiana baba kubara bathire chukuru obaikia polytechnic kana obaikia guntu kungi nowe ugakugwatira mathigi chonto gwegoro nuragwatirite MCA mathigi nuragwatirite mujumbe mathigi ire mujumbe wena MCA bakeja bakugwatira mathigi chonto kugira obwirite kurito tiritite aja neopenda tuchoka kwaraniria tuchioria gogo free ngia imwe na mowe na mi ote responsibilities yore gotema jukumu ore ngoge yaku gotinda barabarene kuga barabara gutore kaja kuga barabara gutore kara kuga gotekeri karabati angoge chia kugwa na chirio gwireta kurita no ritaga
ire tugakugwatira mathigi tukwira mwana ku etete cukuru na burana ethiria aja indigitigie goro che burana na ntukwe ukethra nwetre guchwa mbecha kinya ntorene kethra nwetre kinya kurimia mbecha urenge ona 500 na burana mwana na shilingi 500 na nde no gwoga kugwatira mathigi ngare ciaku ningana nonto tindaga barabarene ogweta mathigi ngare ciaku iwire migweta na barabara ningana ntrauga tia kianto gwetia into biao lakini nkinyanga ciuria na ndiroria kiuria gikija mainge mono ire wona muntu ena Mercedes agwete kithege au mareria ndikichene Mercedes akina ga kietu ire wona maandamano ya Range Rover ire wona maandamano ya Mercedes atengare chietu ni kogita shokapsoba ni kodria Tyrone ni kodria Bushi ire ochiona barabarene chietete maandamano ne ati ogutwekaga oni Alhaji muntora wona era V8 kirotone oni Alhaji muntora wona era Mercedes kirotone no nimbona go barabarene na mathige atengare ne eko ikoromo igwetera barabara ngare ire ko ciao yuchara magwetera barabarene ne ati ogutweka batwe nkia oni na wenzangu maskini wale wenzangu ne ati ogutwekaga no oni nkuona tha leo ntije kinya imbinkare ogoro no oni nkuona tha cia gweta gutinda barabarene gutetera karabati ciekeri ithatu na twenda ciekero ithano na nde nijere cigutuma toma ne ate gutweka no batwe antobau tutegentu no batwe antoba kinya cukuru yetu erinthe no twe twethagira twe barabarene megomone no twe tona kanya kakumara mechemanio toigwe mechemanio chiacha itwe turi nao ne ate gutwekaga no batwe nkena antobau tutekungania kithomo itwe twe nao arohaji na wenzake tukagwatana tukojera barabarene ne ate gutwekaga na mbugio ntubobo kairi ukathikeria na bonda kerajo ntukijani TV nende na imbethara radio ne ate tha ithano cia muthenya ipindi bire kure ndio na TV ne anto baraba kwige kana bakiringa thimo no baroaji na anto bange gutironda igwa muntu mwega gutironda igwa muntu akiwa onde lecturer Meru University gutironda igwa muntu kuwa onde daktari Meru General gutironda igwa muntu kuwa onde principal secondary school na akiringa thimo bau abachwa gwa korwa kure uto kwenda okoria ne atio batwe bau to kuonora tutinda megomone bau to kuonora tutinda maandamano bau to kuonora tutinda mechemanione no batwe antobara bamobeto tutije kinya imbito kare ogoro twana antobeto kagitaga ukinya gaguchoka twambirie kurania biuria antoba bainge nderio kugwa thimu ikoringo tumemene tha ithatu na ri okathikeria ibao bakuringa thimu yu wigwa woni ndi aroaji ndi aja market yetu niongo kunda gachaire withanya mbere kinya kwira owo okoria ogwa muntu ori ndio abo nketherie wacha tore na oa tore no aja
na eno ankwenda kwamba onketheria na kia bange tukunyona bo chai aja kinyabo nkwenda onketheria bo nkwenda onketheria mugambi na mweti ende turi nabo haja ende bakethie na de batwetha hiu gote muntu uri gitumi okonjwa chai thainya gutwe gote muntu serious na ibo bagakara bauge era professor uwo kwaria tukurega era uwo kwaria touga atire antu bau bakugo uboria ni ate bakuthithia marketi thainya ma accountant ya ngugine mandaktari ya ngugine ma priest ya ngugine batu antu baba totiginja tebeja tore na chete omanyo tore na bu iteto tora manto na jau ja kuonoraga kinyara ya tutebwerete kutha tukionoraga roya tubeto imbie karo turito kene bora turi twene gitare ringio ya kwinyangia ndenda kuoria gintu kimwe na bonde kere kedra ante kugweta kangweto bara makeja mutwe ile waigwa shehe wa Jamia Mosque ya Meru akiuga ndio ne kabuge kuri unkwenda kuga uganchokerie fulani ile waigwa Bishop Salesius Mugambi wa Diocese Meru akiringa thimo rendione problem uga kuri unkwenda kwira arwaji na tigira kuri unkwenda kuga ile waigwa Bishop Catherine ile waigwa Bishop Bundi ba Methodist baba ile waigwa Bishop Mbogona Arabawa ile waigwa Bishop Nyingi ile waigwa akibishop Muthuri ile waigwa akibishop Njabani ile waigwa Moderator Presbytery ya PCA ile waigwa munene wa ACK Meru ile waigwa munene wa Seventh Day kila ba moto korwa tutebaiji bagechokia nteto ile waigwa daktari Rorongamirite Meru General akiaria nteto itwaraia nonto bokiarwa bogwete ndawa rwaji nuore mbere akiwa au ambuge betekeria nyambuge ile waigwa daktari uria akiuga akiaria o batwe naja regarega naja itwe twethara tura baira bothaitha no chio tuko tutemami twethimone itogwete thimo mwenda nchamba thikeria ndenda kwira rwaji atiri ntataua utwira ni rongo faraminasre ndenda oberere arwaji ntataua kuga ni upusi no twe gotronda igwa muntu mwega utronda igwa muntu tareretie antobeto tware mone manto jetu tware mone manto jetu tugatora kumbure mwanto bangi tukethogana ya ibothina kirima utwe okyabwa kuboga gwekera maroro boga itithaya chumu okyabwa kubwa kwethia muntu maroro okaroma ganjara arwaji nero imuchenji arwaji nero igeke era Johnny Pot temona tokamwenga dadita era rindikiri barbara era mweti Shadraka daktari bla bla era guchine ithina chia kwiji maroro chau ithina chia kunonto bakwenyangia egitara yaku gwa wa prefect wa kumakagira barabangi angarare mwashu akere tokamwenga bru
Mheshimiwa Tinjai tukathithia, Mheshimiwa Mporo tukathithia, rere agatuona anafanya kazi yake. Agwe rikana kurukum raheni wa kurukum masulun andayati. Gotemo jumbe okeja gwaku agorera mwekuro kwirinda. Gotemo jumbe okeja gwaku arera mwana fisi ya chukuru. Gotemo jumbe okeja gwaku aikia mwekuro kusarunu. Gotemo wekuro mojumbe okeja gwaku aurera mukuro kunguo. Gotemo jumbe na ndauga mojumbe ndari ajumbe ba county government na ajumbe ba national government. Gotoka agora kanya maikete kwa agora kange keja bagwaku. Ngoge ya mutongeria. Ngoge ya mutongeria. Igo kuthitheria manto jaraja kuwezesha ogwa gukira umbe gwitambucheri wengwa wigurire kanyama gaku. Eu ni ngugi yotongeria bara tuthurite iguru nare. Ngugi yao igo kuthitheria environment njega ogwa umbe kurita ngugi ku. Kambo etamanto jaja ja pumbasha anto medo na jaja na jara example tabarabara. Ngoge ya mutongeria igo hakikisha barabara kuthithwa kenda omba kujukia remeku ikia thokone. Weta wendia bi wendia thokone omba kugurira mwekuro kunguo, omba kugurira mwana kunguo, omba kurera mwana ku fees, omba kugura kanyama njeku. Eu nio ngoge ya mutongeria. Nade turethene mwe atongeria baba inge na batare ba ututhurete ba utukarie guru nare batiora yankwenja njira ne gwikia thokone. Iba menyere gutowe tora ya baba re enjo ne gwikia thokone. Therefore anare akenjaga njira injukumwewe kuona na bibia gwikia thokone video te barabara ake na gitumi no barabara ya maiga ja tochi okedro tena tochi kinyoka nenkro maiga oteuikia ko barabara ija maiga ja tochi torora maiga ja tochi mpe ko tochi kinyo na ruito mara maiga ja varedi kadare ndio itomagira maiga ja varedi. No mwanka kenda maiga jona nguge na ja appreciate kwithro kule na tochi. No barabara kinya itokwenja. No mwanka to choke to chiorie barabara iche gwikia mbitho kone. Neu nguge national government na kinya county government. Egi tare moe Nyerere arauga gukeja kwithra ngekira rami barabara cha Tanzania. Nekenda Ngeretha baumaga na Arabe jabetaga barabara ne ubetete kuona nyomo antoba kwa bagekora wankunyone maiga rami ne iga baketha batena ngari cia gwetithia rami neu then gutena haja ya gwekira rami achonko ibaje bekira rami baba kwenda kuona nyomo na te barabara ni omana remote kaire thimu ya TV. Okedro tena TV kinya to akwa remote. It's useless. Etena ngugi. Na ino monka tume mantone ya barabara. Tuambe tuete tokori barabara ne kuthithia ata imbitu iketi na barabara thokone. What? Na ndeja mboira okaire kurukum lahen wa kurukum masulun andayati. Mwananchi akagwatanira na thirikari bakaritaguini partnership. Kenda tuona kiuge getira barabara nere njirwe. Nguge kwaro haje tebwirete ne kuraga mpeaki. Tonto barabara kwenjo kwigwa karagita ina mie kenjaga barabara. No mwanka choke medo nyuma nchiorie barabara eu ni eguntethia tea.
How does it help me? Antu betu kambo chokeria ni mbwire uju. Thirikari ija kiama. Either kiama kia kanisa, either kiama kia kibanda, either kiama kia market, either kiama kia mwiriga, either kiama kia cooperative yeria. Thirikari ikamete jaya tona kamete mathiko, kamete murano. Jonto tutiomba gukarande twithe tubangania murano, tutiomba gukarande twithe tubangania mathiko, tutiomba gukarande twithe tubangania ngugicha kanisa, tutiomba gukarande twithe tubangania ruji, tutiomba gukarande twithe tubangania chukuru, tukathura kamete ya ntubakai egeeta gutori present nao ne tubangira egeeta kuthithio na ompiafu ne uthirikari kari na kethra imuranone tuotha mbeche ingana na kamete kauga kekie kugita ntukwe murano tonto mbeche ikonyia tutegure 50,000 twegure 30,000 ingoge kamete ekabangania mbeche ile pakawa muchere ora turari turejo Pakistan no ture muchere jo moya mbuga ijo jo konyia value jo konyia becha ingoge kamete bati wantu ba kaine kenda baringana mathwano jao on behalf of us all. Thirikari kamete na mbere nkoroka thirikari kamete Derio karoigwa chairman ite chairman o kedra tena bau bange bau tuma akarira gite ni kenda ba coordinate chairman John tukore antu bange bareo baba ingi o kedra wewe nkotebwa gwitwa chairman o kedra kamete ne muntu mwete atebwa gwitwa chairman no mwanka kudra kwe na antu bange non tubwa honda chairman yage kuone kenda control gwaria nande watiga kuria kiuria kiu gwauria kiuria nande iheu niongo ge chairman rabange bakarinde guru kinya karani atebwa karani gokeja kwethro tanto bange bareo bakauga karani yake andikaga. Therefore thirikari kamete ya president yale chairman kwena munini wa vice chair na kwena barabangi na kinya county na kwena governor, kwena deputy governor and vice chair na kwena mawaziri na antubangi rego cabinet yo karande ikamete ekarinde goro nekenda yuga twena mbeche ingana o turithithia na chiatea kiu twita thirikari ikamete ya muthemba meya jara tutheia magita ya maingi ndaria bantu thirikari kachiamani eta agachiethia no ekira kitu chiamani akarigwa akarinde gorone kenda jo ki opinion chia nto babonthe maoni jao bajekera latrine baja chunka ne kenda bora the best bumira poeta gotethia ntu Kinyaruto president wetu na ale guru ena mawaziri ena deputy na mawaziri anto baga karande guru bakajandiriana iboreko mbuga haja tuteno menyo bakungana tudithie commission tudithie committee tega tuchunkunire onto buwe turetere tudithie economic council teto tagere manza tukuga tuto economics tudithie council ya biashara karende baibo bathomerete biashara ne unze kuro itagana mbere John tukinya wathora president trasima wathora economist trasima wathora ntobira bionde tukwenda Kenya utiomba kwethora thomerete mantu jonthe
lazima wethero uje manja chukuru kuri antu bathomete manja chukuru cabinet rimwe yetekera nthika gwa tatu itutiumbaga tunenkera ataramu baithomo batukwagire ntatoje batwire tuje tuthi report yao president yakawe Qurani ndegurwe wenka atuike kethakene gitono agatwa kuma ndure gwatuka president yakauma nthu na ito munenkere ndegurwe yonte gwatuka akauma nthu miaka 10 ethera tutigirite na 10 years tekinya waki kinya thirikari na icha county kinya thirikari na icha county gwatweka ngogene ngavana wenka utemu gwatweka ngavana gutwa koria kiuria gutemu to consult agatwa kuthuka mutwe tumenyari chonto ngavana gakario chairman mawaziri jarea mawaziri jamwe lecturers baraitro university bakere chaga university mawaziri jamwe bena PhD bena kithomo kira kinene buruba gwito Dr. Swandiso kinya director baba rente gurwaja bamwe mandaktari Dr. Swandiso inkori karana ade thirikari na county itwaina ba Dr. Silas Muguna itwari na mandaktari jangi doctors bau kabathomete beta muthia kwe muthia ndwa kiuba kuthomera na ngoge ya gavana ya chairman igwe complaints uchio the mama twani jau janori jau jatambetwe jau jeri akaje kamwe akoria chonto jo mbugathete manja kithomo ora thete manja agriculture ora thete manja giki ora thete manja kira kingi ora thete manja biashara ora akareta mathwanyo jau amwe county secretary rona kwandika nteto yu ikathinga to igeta gukiria Meru iu niongo ge chairman kukeja gutweka antu baria buga bakuthiurukite bau bena ithomo bibutiara na iria bururu utio ntoboragia tigarire obatetia tigarire obagondokera antu bau bakeja kuthwania bakinye mbureki bakore murandi twinkora muchara jwakwa thina imbigankire mbuge yesa mbuge nteto yu then gutethia mture na muntura no ara magutetheka o chairman yo no ara magutetheka okethra aithiurukitie na ndawo kamenwa oni ara ontobokende kana muntu masters degree araje atene muntu masters degree najukwe muntu PhD najukwe ende wona tokiombia muntu gwatukana arwaji okorua no arwaji okorua then gokaga na kathina gwatweka antu baraba kwariria rohaji ethra ni antu ba ndini ni antu na kashifa ethra ijori obathingatane ni aragai paraba kuga probably njori yetu kanitha nga njori ya nini kamuri kinye ile ari njori na ile umure njori na bi shino ethra ni antu baba ngyo guchwa ko chwa ke antu baurite antu ba mwakinyo kamwira andikerie tore awate manya kwandika rietwa bau bandi baisa baku nade twetete o nade kinya kedra imbugere ndaje nge kurukumrai no kurukumasuru na layati nando kugondokera kirundu
keke getutonyete antu barato tikithomo antu barato tenainto kwa tukaitu tona kanya kameya dara mainge buru da chieto tutije gutumira buru ito tukuonora maandamano ni tukuonora guntukunthe mbetekeria ni ngondo kara kija kirunduge kikinge gya tongeria ke machamen ba kugira machamen jara na ga dwana je everything machamen jau jara ja dwana ya gote muntu ngo bwirete kuga tigabo na riria ukwenda kugero ugeta guchwa antu bate go qualify kuga utongeria baba uno makatu bushuku arodra iruto kana no arodra ingavana kana no otero edra ta do metamanto yankikacha aga chindia muntoro do merete yankikacha manjankikacha Oteraga chinda muntoro domere te manja kidomo manja kwete kidomo. Therefore consultation is very important. Kinyadrikare na jeje yetu mero to ndago kuria mbere. No mwankato ya rais mero eje twena anto badomere te manto mwanya. Twena anto badomi mono manja kwikacha mero eje. Twena ntobado mi mono manja biashara economics manja gwete becha na nini kura ntobado merete guko mono muntu agwa degree embere agwa master agwa PhD bari guko marechara ya kuri ana beto ba mero kinyate antoba kuma ome kedra ne antoba mifugo twena ntobado merete manja mifugo kwa bando tamugambi na bangi para baitango in the Meru County government yigitariu kure anto bago mimono na kinyaba mwe kedra ba kuma mo officine muntu okya miaka sigiste mo officine ata tigera o me officine ata bu tigera officine ko me weje to na wealth of experience nere chokya kanyumani ni karika na gento twetaga Meru Economic and Social Council yare na taramu thirikarere kuno edoganie nte kwenda kuritanguge na antu bau baitango na kreito nte kwenda kuritanguge na antu bau baitango na munya ende jonto antu bare okubange batare kwa Meru Economic and Social Council ere kreito oteba chwe bokarente na bo bonora botegera miruije jonto ngoge thirikare yonde ikobangania mbecha ito kulitachia mogoti kenda chiokeria mutorere jwa muntu ne kenda chioba gokeria muntu au majare muntu jo ena bechikiri agora bikibiki muntu bikibiki agora promboxi muntu promboxi agora nisani muntu nisani agora road transport muntu road transport omba kurangare mwanki agure ikolita muntu kuma point A mwanka point B igwa empower muntu omba kuchike chibitare ajua nomba weekend wa chibitare ajua tomba gutora thirikari ne chesarakasi tomba gutora thirikari ne chiandrama tomba gutora thirikari ne otena oi tuiketie bururu tiga gutuchokeri nyene tomba gutora thirikari ne chiagetuma torete antu batena capacity ya gutoringithia getuma na hore wetu ntije no gato tedia batu antu bara antu baba tweno kya bo intobi binge mono tyo kya bo kwaki
jonto itu bambere twauga ngugete kuritwa itu bambere kuga ne kuritwa twauga cibitari tena ndawa itu tokumagara kuga chie na ndawa itu tokuga gato kaerithia fulani togo chie tiora to kaerithia fulani le mo kinyo kithithia manto jaku gechuo tongeria otego chuo tongeria bugutethia ore chuo tongeria ne kenda werithia rohaji kandi ubambone lakini mpenda kuria jonto twaitire ngavano munyambere ire wethera ngavano munya dispensary iwe jenu ire wethera aretera ini akundwa ndawa cibitari mbere no giti ogotike na ndawa cikro cibitari ire wethera ngavana munya cibitari iwe ntorene Muthara ire wethera Mheshimiwa Kiraito Murungurone kwa cibitari ire wethera re ntore cibitari iwe ntore ne dispensary na ndio kithogana ya muntu kwarithia ore mwerithiria na mboa ewe njete ire wethera etagaruje munyare njambao ire wethere munya itagaruje mboa une Kiraito arekera kaburu ire mwethera na kioski akoborete kioski akwina kaburu eu ire mwethera kenyunya roje rwa mboa ire chinji ire wethera ijuketie mwana ike polytechnic eu aretere into kwenu na ndi no kuthugania no kwerithia no okuthugania no werithia rera ugato murite tone atutambue uri thugania ndawa cia ura cibitari akanywa ndawa cia miti ukinywa ndawa cia ura cibitari na itu tutekwenda kwirwa antu bau tutekumenya tutekwenda kwirwa tutekwenda kwigwa itu tukwenda kuga ini kwenda kuga ora masinde cie karindene ora muntu ethetie masinde cigawa na mbona era masinde skirotone ini kwenda kuga ora Range Rover muntu ethia kaigwa na meona era kirotone tugatetheka atia antu baba turithia jontu ite tukurewa kinya tukura tauga thirikari ni uthuranie mogoti ni akietu etuthitheria ngugi iria cikomba gutukiria batue kira tukurira mpi basari athirikari komba kumbukiria ngatiga kuromba basari ntegene shimaoni ndienda jonto mwaka na nusu jo kuthira kuma tukujuke thirikari mwaka na nusu kuma thirikari njeru gutonya na thirikari ebwerete gugukiria menyo utemenya guturo imurombio basari Kenya na Kenya utemenya utura mantuna ja moja leo tuirente gurwara Kenya na Kenya ni ontobore ko kuona thirikari kuthithiretie ba gutuma ukira kuma guri bieti thirikari national kana thirikari ndiguru eje county imanto mabio kuona no tege thirikari cio ijiri imanto mabio kuona au kwenu othithiretwe manto jara jombo gukaukiria kuma thirikari igutonya thirikari igutonya wathani what
na wethera utikio kuona shut up. Nchoke kaire mbuge na abwe thirikari rerigo ya national na thirikari jirinthi. Tigeni kunjia na kanywa. Njesu kerea Kristo baugaga Njesu ni mutano ngai. Ejere ntegorweje aunjia. Aria o makanywa. Na muthiene antu bamuchuria. Watu bamuchuria. Na harua gospel wera tukwenda. Ne gospel ya mathithio. Turenda gospel ya mathithio. Tobwere te kwethra tuingite matu. Tukona orabo kuthithia. Tego twera orabo kuthithia. Mutakahunda aneni. Waswahili barauga mutakahunda aneni. Tigo twa mantu. Ituone jage kareka. Antu babonde okudra gwe family nana kenda, gwe family nana 11, gwe family nana batantatu. Koto twera gareo bacho. Kotoe. I family tuonaga. Na ituamberia kuona family. Mutakahunda aneni. Nionte kuruechi. Ere na antubangi. Bago karia kinyokura. Ngoge hao kumaro kere mwankogoro impe. Impe. Ndikanaga egitare mwe. Nde mwarimu. Leanda itanaga. Nde mwarimu on drama. Twaikiana mantone ya michezo ewe drama ya kuigiza. Michezo ya kuigiza. Nade ndikanaga. Ahana. Ba district. Egitare cheta district. Beja kodidya michezo. Nande muchezo zura baadhia joare. Jo mwana siasa. Wetawa tumbo. Nande imochemanio ne tumbo are. Nanto ibejere mochemanio. Chonto bore anto badide tenyuma nau. Nchobira bagureri. Manzara badide tioberentu kwa mochemani kinya. Naroke rwa mochemanio. Batenda kuigwane ata tumbo akuga. Tumbo akauga. Ndenda kuhakikisha nda kuruka. Ngekera mubarethi jwa Coca-Cola nja yonde constituency kwa. Ngekera mubarethi jwa Fanta nja yonde constituency kwa. Ngekera mubarethi jwa Chorobo ogembe nja yonde constituency kwa. Ngekera mubarethi jwa Chubu nja yonde constituency kwa. Barabe na problem chia joint chia maruna ambi ngekera mubarethi jwa Chubu ya kamera ya medende ya kamera mwanka kira mboma ngaki kishonja idhano kwena bakery ya megate anto batego kia bachioria ne atatumba otwera wavikeria kieni ne kunde no ye tumbo atutapinduka na auga wekero ochoro meba ibo ochoro ye tumbo atutapinduka na neo tukinyite na ntobau ibadho kumono bomba kuora na ntegurweje bauba tumbo atutapinduka
bau bakuerwa muberethi jo chorojo keja no tumba tutapinduka bau bakuerwa muberethi jo eria jo keja tumba tutapinduka. Hao ndio andui wa inchi na bau kabatoraga kuina barumwa kira bakurumwa atuga kya thirikari na yetu ni Onande County kore anto bainagera munya munya tutapinduka anto bau bainera kiraito kiraito atutapinduka naru abale kokoera bakinaga kawera atutapinduka rojo bakedra bakera gonge fulani atutapinduka. Hao ndio adui wa Meru hii na Kenya hii. Katwere ni thirikari atri ngoge thirikari ne gokeria ntu ngoge thirikari ne gwakikisha mutorotra kinyagira ndawa au kinyira ndawa ngoge thirikari ne gwakikisha Meru eje gote muntu waku cancer jo ntutu na chibitare cancer ngoge thirikari ne gwakikisha Meru eje twena cancer center ekorita ngoge egwakwa yojura ngoge ya thirikari ne gwakikisha nara kubwirete kutha kwena manasari ja intobire to kwenda kwanda kwena nasari chintobire to kwenda kwanda nkagwe ruantu kwe marira nkona kuma ntumburi kwena mo mwanka gwetando moru gotonya mwanka na gachiru Rwanda rurunthe nkagwe ruantu kwe marira nkona atongeria bazoni ubeti bakaranthe bagetekaneria kashikiro pere kubwa Rwanda roro neji gento kira tomba kuthithia Rwanda roro giki thirikari gakarana bonte goro bagetekaneria onto bubo geta kuthithwa nkenda tothogania zoni etore maga mpoka na into bingi thirikari karetende na atu na igwachie tokorania kioria imbitomba kuthithirwa togokeria bari into bieto jainkorika na kora turekero mutambo jo kuthambia avocado na ara bogeta West Avocado Farmers Society twekero mutambo jo kuthambia nikenda tomba gwekera into bieto value na ara gwetawa kithaene abogeta West ndenda tuchiori mbie kathio tigania na ara kuna makandamia manto jajangeza sarakasi iji na gutoma era antobara bena upungufu wa fikira antobara bena upungufu mfukoni gotora michemanyo kora mpe kagita kau kabwirete kweberwa kire chiasa chieto cha Meru no tongeria boto bwa Meru antobetu kagita ga ukinya gakwera antobau barwa bo batora mpene twaro to gakundo uchuro na pipe onja yonde gekro tapu yo churu onja yonde gekro tapu Coca-Cola onja yonde gekro tapu chubu tokaora gampe kagita ikabwirete gokinya turebo kana tutaje bau bare andu beto ba Meru antobau ibaba kaora na Meru eje jonto muntu ateko makaro tatena kirato arwete na kirato ateko maka muntu nwe andui weto wa Meru ndiendo muntu wonte mbere aria rira toga kwena maendeleo Meru na chokeria kairi ndienda muntu wonte achioke metho iriere achioria maendeleo jare kuona jombo gokeria ogwe ijare koja kuona irieu tiga kuora gampeja muntu ontho utekomenya oretete ndiendo tega irieu utwira imbio kuona ethithetwe ya guka okeria ogwe na no mithithetie mutiene bru nkinga nkenda kuga uju tutero jagera sniper jonto sniper wanko kwete Meru tutero jagera sniper jonto sniper wanko kwete Meru kana no tigete mwekro wenka toro jagando ya sniper nekenda bonge botekaro ja kuona kana na njireu sniper etrena yo na kampo era ojo sniper is no longer an individual. It is an ideal
we are agitating for Meru etekaroje kuraga roaji kana mtunge Reto kuga manja sniper ka sniper to kamurwirira sniper netre na nogokeren na are tutemenyo muchokia but tugakikisha geoto kiuge sniper ge kuonekana kinya bwaraga kuona maandamano physical tugakikisha geoto ge sniper ge gukinyanira geoto ge sniper ge kuonekana nekenda muntunge atekaroja gwetana njira sniper training na bugeni ojo John toibu jeba abwe baraba moba antegete bwari involved na gekuge sniper antobaraba zikere te bwari involved mwanka aramisi wenge tugwatanire nikaire gepindi na geke kyari thora mumero na mwathani akonekanire ntuko tugatigana tuturonana mwanka aramisi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.